Al-Quran juga bisa mengendalikan apa ekodeli pada ekodeli ate ni kapal ekodeli ben pangeran ekodeli ate ekodeli Al-Quran. Makanya Yasin wal Quranil dikendalikan hakim, saya penuh dengan hikmah hakim juga saya mengendalikan kendali kita ku pangeran. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alamun orang munafik tak ada, baca Al-Quran tak ada, atena getaran-getaran tak ada pun atena. Oh mantar selamat takapit, mantar selamat takapit, takapit. Oh tapi si asampung bisa nyapa ate nih kan. Al-Quran nyapa ate ka abekna, nyapa ate ka bengatuana, nyapa ate dek ka sesemak bak nyapa ate dek kana foto nak foto.